Kwa ni tukwa kuimport portion nyingi muno kuna ni portion ni tugi budget wakotokana na kile tufanya na thina wa gwikoria ni tu importaga itunguru nyingi muno kwa kuma Tanzania no itunguru ri itunguru he hando it is a very interesting angle hari atwarori hado twakire na neo itunguru dana tutawira Tanzania for about 5 years na President Kikwete no Tanzania yakire ri Tanzania ni koragwo na nyamu istuta muno the community production adu makanyitana tarwa konta mbegu cia itunguru cia Tanzania mathi the process itagwo QDS quality declared seed QDS ikagatiri tarwa mukorwa itura ria kwanyu ikutura ria kwanyu mukauga ha itura ri mugathura arimi tatatu mukogitura ria gwitu tukwenda mbegu cigana tukata mbegu tatani 10 mwathura mukauga guku nigetha cikore mbegu cio tani 10 ngiuma hari igithubu ni produce ni kaithatu mugetha arimete mukafutawira na thirikari tarukota guku tukona kefis kuma kona igo peka mateithia wacio me hau makeru magateithia makakuria mbegu makenderia itura riu ndu wa mbegu ciao makona na variety na mbegu cio ikoragwo bei ya thi muno umuthi tono nona ni munene magaitunguru na kuria muna wa Darasha na tuli magaitunguru ku watu kana na ratakwa ona tari wa konta ikemwe tari hita tu akoragura urawa haitunguru ona ni gitunguru kiega kire urona kiroka kindu uragura kilo imwe girita ciringi 35 twende Tanzania ya gitunguru kimwe mbegu yo icio na tijuru no ndo process yo mathireri ngo maragura 5,000 mbegu today ni no akoheria thoko ndio na mugithi taringo already ena target 20 cia play around ndio gitunguru kino akiruta na kureta okaratu agikire ngari agitware onyiri na muna ithu ci bodora mahali watu kandi getha gikinye nyiriri uyu giake ikoro already kiriki iri ko ni maundu mari ko ito tacio ci itunguru na kine national try import no he maundu mai gitungika ndio twakinyira hau tuli ati itunguru mbegu ci turia ci uria tu produce na nikio raigwa ri kuratu gutuga ati ni ata tutingiuga tuhingiririe ati Tanzania ndikare tondu hari undu ngai ombire maburu matigane thugu moke ko yani wari undu bikona mathai ya Kenya na Tanzania tutoka buri umu ndu koragwa atire uria mbura citu ciukaga ri hindi atukuragia na hindi makuragia kwanja itunguru na nyanya ikiplay wega muno hindi guko ikura wega itani na kire na hindi ma huko no kurora uria tugutwarithia nambe ithu ni kire twagiye muno ni kurora haitu ni kio twaga thirikari ni uigutu ona yoke ni horo wa kunyihia kiria garama ya kontatura kwa tuta fertilizer na tuta icio ri neta tugetia tuta icio tire kino magoti maingi neta nako tutige cokara thutha tuge ndo hari yo pose ni gurika na hede dali waziri nyiri hede okore kefis yari na mundu wetagwo Dr. Kimani ni wari MD ni twabe twagia na mubango uri tugetha arimia waru mukamuthi mwathi method ya QDS magathondeka mbegu ciao ikara makorero ni ataramu makenderi hanogira mbegu kuko na hau hari na handu hena opportunity ya Dr. Kefis na gikota guthio kunyitanira county government mateithia na gwithie bei ya mwena ucio Shesheni hakuhe nawe.